Jua-jua banda karina. Ini pengidokan ke turi-turin ataupun berutin ambunan sini eluh na dilang sempon. Tangi maksud departemen jadi bagian turi-turin na. Dan pada waktu zaman dulu ratusan tahun nggo lewat berutin ambunan nen asesi eluhna dasarna lot en brutu iru merah nai laus bagahagah merjodi isosor kihing ikuta berutin ambunan nen jadi iso hiaisi si berutuen merjodi mia alo namo bapa berutin ambunan nen merjodin. Jadi gotah pigar berngin pigari kalian berjudi nyata talu mo tinambunen. Roh si berutu ipido mo kepeng na kemenangan nen. Roh si tinambunen odalot ne kepengku berutu bere. Mula boy burung kuade mo bamu. Sini tero ade nina. Roh tinambunen mulai ipe bangku di mukuhun dok sebrutu jadi tapi tu mau karina utang kui kata mau bapa si buru tinambunen isosoki begini nak jadi ele-ele mau berunen odang get be si brutuen talu merjodi ngokopa buru munole bengko gara rutang munina. Jadi roh bapa nen yak kali karena udah geu. Pesta mu kita pitu hari pitu berengin nina. Pesta mu kalaen pitu hari pitu berengin di sosor kihingen. Janah pitu mu sehat kerbuen. Jadi berkebas sada brutina bunen mau kesam kebas kenakan. Jadi gomangan pesta si pitu hari pitu berengin nen mengido mu brutina bunen mendem aku nange nggo pitu hari pitu berginen merpesta oda ku mendem nina we bro nina mau mama na berutin ambunen isi laus mia berutin ambunen milumbung mendem lumbungen na jolo palung kerana bekas pagi ya makan masih belagena isi mia mendem imo akal bapana asabui nan nyembah berutin ambunen. Nggo kesah terpendem berutu ambunen berkisar-kisar jam 11 di jam 12 pada waktu ini dok empung iwariskan artina tarombo ataupun silah-silah berutin ambunen ila jakala imo isinai isosor kihing nai mi dalam sempon nah jolo kan berjalan jabuluh mo jalan jana jadi nggo kesah bagi ngomong leja artinya soh midilang sempon si merlanjai karena merajak beringin ngotang bagi meradi mo si mangan toko ngoi di kita ndah ke dina mo berutin ambunen yang mo kita dilang semponen ko saut mo besi be berutui ko deket ngesen deket ngo orang tua isen karina kami si tuju karina ko ngodang get isa kulaja kami ko dina tangis mia berutin ambunen di delengi. Iya lo rabi munduk nen kira-kira 50 cm gedangna ta 40 cm. En oleh golok ni beruni raja marnien merai munduk en gerarna mersepekan perak ngen mersepekan suasa. Jadi tangis mia isi tangis nen bagian hidupkan. Menadingkan na berumu nange tanah merambah mendapatkan kayu kumputuran nange berumu menadingkan mau kepe pamili takarina singgoramah nange mendapatkan musik tutur berumu mitai berutu en mau tangisnya isi itrelu hiya ijong-kitkan mau rabi munduk nen mitanohi janah pasma mau misi menektek eluh nen isi mo terjadi lo berutin ambunen karena ode yang dia ilaza terpaksa saat nanga kubi berutu katena
Ini baing pamana si kudok kendai. Jadi kulakis karena yang pamane menadingkan mo artinya batang ni bulu mendapatkan kayu kumbu turun, mendapatkan tadingkan miakarina familinya singgoramah mendapatkan kitutur. En mo pamana. Sang di mo elunen jadi mo bas pencokilan nen elunai. Im si kenatan bagian dari ternyata kan. Jadi si balik ilanja. Isiso sapo si bruten. Najolo saponen 5 tingkah hardangna. Mi babo karena pinggir lae. Imoy pinggir lae tapi rumerah tupak debata silot ikut rumerah hitru. Mulalas kita mi dalam kamuhun mi bekasna. Isi tingkah tangga pertama sehat, tingkah tangga kedua kan sehat. Tingkah tangga petelukan nehena dabuh miami teruh. Tah kajen semerulah odan dibeto. Jadi si nggo dabuh mi teruh yang kat udah ne berkesah, dan isi mau terus mati. Isa orang kalian sempat kawin mi berutu, tang bagi mo. Jadi bagi bakunen berencana mo si tua-tua kuta, berencana mau berungkit kula-kula, tang bagi bakunen gambar nen. Roh bermarga tinampunene nidokkan. Muna salah PN yo di kalak bapangen mara pempung nami brutu tang bagi dah kok kades. Jadi igetap men brutu nambunenen si barboncit na mo itimbah miku sosor kihing itanem. Si barboncit na mo mitakalna itanem men meru merah. Dan halok mo siso bang nakin jabi-jabi tubuh mo siso bagian dari. Imo kenyataan. Jadi karena ini roh marga tinambunenen asa si penggel pen asa ulang nelot tubuh bagian berunami merendah roh bentar dekat bagian beruna asa boy katan menguai rana ni berunami mendahit berutu imo kata kula-kula marga tinambunan bapa ni beru si mereluh di dalam simponen jadi dibuat mensada kayu ni kabus zanah pucuk nang ni pajak ni kuburan berutina pun dan dai sosor kihing cukup mau bagian berunami bentar daroh undang le melot bagian beruna godo beya asal nungai kata nami kata mati nambunan itanam mo sebar buncit na berutina pun dan ni sosor kihing ibajak kan mo kayuen bagi lalunggo pucuk na may baing mitanoi zanah bagi mamo itanam men iru merah jadi ngo kesabagi lot mesin perjanjian mangan mo ulang nelok bagi berunami berutin nambunan bentar daroh da bagi beruna. Nggodo peya sangkelang ngotong ate berutu. Jadi ninaisi asa bagi karena kami berunakin kami ngojolon anak berutin nambunan sedangkan empung kuburutin nambunan. Jadi kira-kira berjanji mesti asal kelang ate berutu menengan berutin nambunan ora boy larang mak saut tepak saya pesaut. Benami berutu bagian dari imo judulna. Imo ketuturin na iluh bertenampunan sini dalam. Jadi manang lot penumpan di kecempang-kecempung ya kadang-kadang bagi mau pendurikan nyempungkin mendahi kami karena aku pilih bedang sangat kuya yang bertenampunan ini. Tapi piga-piga si memetoh bagi mau turin-turin na. Isa bagian dari sobit kami bagian dari tong lot bertenampunan inang berutu. Yang samping kades empung na bertenampunan ni. Kami pung nami bertinampunan, purmen nami bertinampunan. BDP kades lot mama bang nen buat bertinampunan di Medan nen. Jadi bagi soh bagian dari hematna tinambunan dekat berutu merkula-kulakan tinambunan. Jadi en siwar bagi ngok saya turin-turin na mulai saya berutu tinambunan. Soh bagian dari tujuh naik beda. Soh bagian dari tong moda marsak lain. Buari pindahkan kami miur asal 2 tingkat pe. Waktu roh rasi tarda misi. 280 kalak. Jadi nengi peturuh delengikin kena tompel sanga mo itanum men dinamik mangan pelang mo kami si mengelek-ngelek elu teburu tinampunenen roh mo sinai pangdam roh kodim pulung mo si mangan pelang mo tinambara roh na dekat manuk tu marbulung lage mo mangan habis mangan ni las mo kami karina mi jalan rumerahen negatifkan mo artinya dinamik si 12 tonen meledak mi. Masa turun badan lot berkisar-kisar 7 meter tahu waluh
meter ingo batui bagian dari arah kamuhan kita alas midelangi katingung rata-rata kita melidahi bagi mau tira-tirana soal ulang kuburu tinambunan. Saya mudah-mudahan mo aku pekutuhi kenenu nang lo Philip si waris kenempung asa tong mersahala eluh buru tinambunan pung nami brutu ni rumerai dekat bagi mamar ka tinambunan dekat bagi pe generasi penerus ke mana marga kade pe pak isien silima suak sada muarita bagi mo turi-turin nasi kubetoh partuan nami liasate jua-jua bantakarina